Ngibingelele kuwe mlaleli, ngiyathemba ukuthi uyaphila. Menza kucela ukuke laphana ukuthi-ke uma usamusha leli khasi-ke leli-ke wenze ukulongeleke laphana kugqindezela ngebhathini usubscribe nje kuphuza imali kumahhala nje occasion yesenti-ke elimnyama-ke leli-ke khona uzokwazi ukuthi uthole zonke iy'ndaba ezintsha lokulethela zona kulo-ke leli khasi-ke leli-ke kusukela-ke manje-ke. So ungakwenza-ke nje lapho wona usicinze ibhathini subscribe njengamanje-ke ude kulethele lona namhlanje kulethele-ke ividiyo-ke umuntu-ke oyi-MK-ke laphana-ke ethi-ke ufikile Mbalula-ke akavaze ayifundisise kahle ngenkathi-ke esayina i-contract-ke laphana le yokuthi-ke babambisane-ke bene-DA laphana njengoba singesazi impela ukuthi kuyatrenda-ke manje laphana-ke o-DA uHelen Zille-ke uthukuthele uganunu wabo ukuthi-ke khona-ke into-ke eyenziwe i-ANC-na-ke laphana-ke angavaze bayazise-ke i-DA kuqala uthi-ke lo DA-ke inqumo ethathwa i-ANC-na-ke akumele-ke bangazi bona ngazi i-ANC ayikwazi ukuthi ngathatha inqumo bona bangazi-ke ngalokho. Kodwa-ke angifuni ukuthi mina-ke ngathi into nje ngidlala-ke ividiyo yalo Mlisa ngicela lapha msuzwile-ke ividiyo yalo Mlisa ngene comment section ufusha umbono wakho ukuthi ngicabanga kanjani usicinze nebhathini nje subscribe nje awubizi imali kumahhala nje occasion yesenti-ke elimnyama-ke leli-ke nayo-ke le video-ke awuyithokozele. Zanendlebe ngize nendaba engaza ukuthi allegedly izolo bengekho right ngishawa i-network ngapha ngikho right ngaze ngagcina ngigive up ngithi yazini let me rest ngabeka leli phone hawu phakathi kwamabili ngezwe ifoni iba busy ting 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 hawu ngiyithatha bangithi ngiyayithatha ifoni hawu ngiyabheka phela u-Anfikile has been gloating and boasting but mangabe sengithi ngiyabheka lapha ngiyathola ukuthi hayi man le nto kalokho esichomela ngayo kahle kahle akayifundanga i-prenup lo i-prenup azangayifunde ukuthi ithini i-prenup. So uGogo Godzilla umbeke endaweni yakhe-ke manje uyamtshela ukuthi hayi wena you can't just add and minus ezo please you are not in the driving seat now. Kumele uqale la sivumelana ukuthi uya-add yini noma awu-add. So bafethu mina le nto yangijabulisa because leya mshado leya ngisafunda nama ngikakafika indawo nawo ngisalokho ngifunda kancane kancane kodwa into engiyithola iyodwa ukuthi kuzokwenzeka lapha kube nento abangavumelani ngayo kuleya GNU yabo bebodwa bihlukane phakathi kuzokwenzeka ukuthi abakwa Green ebese bedinga usizo kithi laba thina singafuneki ukuthi hayibo nakho sixakekile la sifuna ukuthi kwenzeke lento manje laba esinabo kuJinu abavumelani nayo sicela ukuthi nizosixhasa wenganza kwethu yazi izinto zizokwenzeka la hey sizokwenzeka Nkosi yami yazi ngike ngabasedi but mase ngifundisisa kahle le prenup ngoba phela uyayifunda ngithi uqale phezulu uzophuma phansi ebese soyabuya ke ngokuthi ufuna ukunderstand ufunde one by one njengamanje ngilapho kulama 1 by 1 kodwa lezi ezishow uAnuGodzilla u19.1 kwehla no 24 lawo ma clauses lawo sengwafundile cha ngawa understand impela kahle ukuthi hayi kuzoba mnandi khona kuzoba mnandi. The only part that is unclear kimi yile yokuthi njengoba manje kuzanywa ukubuyiswa icase ephalaphala engathi ida njengoba yayishilo ukuthi yona bafuna ukusebenza nobaba wenkomo ngathi they still stand on that ukuthi noma ngenzeka ukuthi kuba khona ukuthi le case yabuye eParliament kumele ubaba wenkomo afake isicathulo engathi ida ayikacaci lapho uGogo Godzilla ngathi akekho shona ukuthi sikuphi stand sabo lapho iyo ke nje leyo sangididaka kodwa ngiyazi ukuthi nayo hayi very soon sizoyithola iway forward nganza kwethu bekithi nje ake ngiveze lokho ukuthi izolo bengifisa ukukhuluma la ebusuku but kwasho ukuthi sekusebusuku kakhulu ngathi hayi uthi ngiyilalele mase ngithi manje kuseni ngizoqhamuka ebese ngisho ukuthi uAnfikile akafundanga kahle prenup man ayifundanga kahle so ucabanga ukuthi she is in a driver's seat kanti hayi akekho ku driver's seat man uhleli ku left kahle kahle umuntu odrivayo la uGogo Godzilla
ngalo 30% wakhe akanawo. Hayi bafethu ake ngihambe, hayi ake ngihambe.